Vi ele tual folonga saonga le mua lo tātua tanu o le tau singa alofa lo tātua matai, e na wala malama whai ufo ili neiva yase tūte mangaruenga tofi. Ai o telefou masani mai Sāmoa, si mai yelo whafonga. Wa whai wina man wia le por kalame sa whātou teia a le to manga moe poponga tie lalo le por kalame le noftane, mo le tolu aso sa whātou teia ia o onga, e le tū mahalo sa nganga i le fio ango malie, e le hola le Kalesia Assembly of God, sa whātasia tu le tele o tina noftane, o te tai o a fio anga, o komitia tina, Aotearoa o le au manga, whapea foi a inga te tasi, e o pongi i ngā ruenga whātino, e a o i nai le whātuina o le pisinisi la iti, o le whaonga e no le teimi, ma futa whātasi whaalualo le tasi, whaititia i a sa wanga i te tonu a inga, a mana i a te tusa tangata uma. O awa onga o lo whaamalama lama i nai i a le toa tele o tangata, i le matau tio tūlanga o sa wanga, ma ia malu whanau ni pui puinga, whata uanga i whanua ma le whakerisiano, e te atuai i sa wanga, ia i loi tu ai ngā whesoa swani mo mia ma whautuanga, i teime te tupu ma iei whawhi tauli, au i nā tūfo i mawhai o na apa tu e whesoa swani, tu i nā tua o onga tāla whiangai i mo mia, e peo whautuanga mai le ofiso mtanga rengo leo, ma le ofiso farmers nonga, ta Tala i awa noe whi whaasoa i ei ma ia whaaffaingo fie, o na wha i loa whaafita auri o lo saisai ti ai leo langa o stangata. O le porkalamele ne o lo whaatupe mai e malo au whaatasi, e tawalatu le porkalamele no whatane o lo whaatau tia lea, e le tok manga moe poponga tia, e le ngata o le whaatupe na i o mea whai ngā ruenga e a o ina i le kuka, e a mata i nei se pisinisi, o le vali ino e lei, sui, ma le awa o ina le tewi no tupe, ma le whaasoasoa ino se tupe maua. Wa whaeloa se tasi o whaai unga na kāpene tailan whauntanga o nea solulo neva yaso, ma wato e tō fia ele tina profesa ia tuifui saa pātila a mosa, e wha wawina pia mo le isi tōru tausanga, e le tō finga le ofisa sili o le pūlenga o le universitea wa o Sāmoa. O se tasi o tamari e le toi tau whae lolo na tūlanga tau tua i lea tunu e ala tūlanga tau a onga, ma o se urua i tamai tai fo i lea na tō fia i lea tō finga, lea na amatamai le lua a whelua se fulma le tolu. Talu mai o na whaawaina le universite le tau sanga a whaiva se lau valu se fulma le whaa, sa wha aurulu lava i le tūpao ta mapo a le. O profesa tuifui saa, wa loa lan tau tua le universite, mai telefo i ona to mai maanga wa wha apitoa, a wale whenga iei ma lea fo i mata whai o i tāua. O se pepo whamtalanga mai de malo wha i roi le whionga na sui pāre mia, le whionga toe lupe ma oi au telepo mune nuku on semo. Le tapu le mai le tolu se lau mita whata amilo, i le no whanga lo maa ngoto peta oto ele vaso e sue ni usila le mana monui, i le vaenga o ngā sami o lo tāti hai, e tapu na toe uia e se whangotanga po se tangata, e mai se fo i so se itu ai ngā vaa. Vai loe le whionga le minista, o lo wha solo le whaatinongo ngā ruenga le mtanga ruenga, wha pia fwere kon karate o lo ngā rurue whaata se male maloni usila, o i la tau ia wa iei le to mai wha apitoi ngā ruenga, mo le saonga le mu o le tūlanga o lo ta o toai le vaso e sue, e ngā tai whaleo sa whata. Mai i le masino November le tausanga o mawai o mai i le masino Februari le whatu a maea, wa se lia ma le to alua se lau i lato wa tau fia mai, o tina, ta ma, o li i matalavoe o i whanau, ma yosu wha inga mtanga luenga o leo, na mawai e whala au wha saina, o mea whaitino e whaongaina e whala au wha saina, o tupe ma la au malosi e le whatangaina e le antanuu, ma u wha iloa e le whionga le sui kom seno mtanga luenga, le ia taua whamasanga Samuelu, o le watu ina i lunga i ata ma whaasala lawina swafa o i latou, na tau fia mai le aso se fulma le limo o Januari, e o mai le aso lua se fulma le valu Februari. O nisio i latou na tau fia mua o to e te tala i tua, o whainga lava i o tu la fono whatem korasi, e tu wina le avanoia i latou o molia, e sa i lia ai a latou lava loia e tu lai mo i latou le whamasinonga. A o le una ina nene o le porkalame le mtanga ruenga o leo e te atuai
I whala au whaasaina, wa apo I ne nisi o a whiuanga, ma whaia lo manita iala, o ni whaasalanga e tu I natu I so se ainga, e tau walea I nai le nuu. Ma wa whaamau nia whele I antawa, e to lua nisi o leo sa ngā lulue le wa whaamalo lo le tu mau nei, au wha wau Yesu e suenga, wa masalomia Yesu o tanga ma I la tōlo wha ta wina whala au whaasaino le aisa, ina wa maua ni whiautus tu sia e la telefoni. O Tala whawia, teita iatu e le tuolo tō soi fwoi maua se wha ua le veiaso manuia, I le anga le le tausi o le tātou matai. Wha soi fwoi